Namthala kulavula hi DJ Happy kumbexani Mhana Vafana na Shamakhombo. Vulavula hi Ben Mayengani, refill Giyani Stadium. What else? I think that's it. Yes. Okay guys, nakezwa kwa mjoni halika kanalo Gingirikani ayishtekile hansi kwa mina ngitile ikenso swinene nota hambana ula mina ngitakona hafta ku mayinanguta mayiseketela kola mkota kona kenso swinene. And don't forget ku kanalo Gingirikani tswa kona secretary ja R Funerals, very join R Funerals namuntlha nkarhi wa ri kona ku yi kota ku pfuneka hi tindhawu ta ku hambanahambana, tindlela ta ku hambanahambana. So join R Funerals namuntlha fa hi rivala ku va byela ku hi va hi seketela le ka nkandelo Gingirikani R Funerals. No, va join in R Funerals e funeral police leyi nga kona my join ku phone number leyi nga kola ka screen. Yeah, I think it's one. Yes, okay. So guys, master ku kumeleni Ben Mayengani release list. Mara guys avula list ya Ben Mayengani. Avulavule ni Mhana Vafana. Kuna risimu n'wara ri nga trending no ka TikTok very Mhana Vafana. I risimu leri nga chayiwa hi Slicker. DJ Slicker ni vana hina ka nkanelo wa Gingirikani DJ Slicker mina na yena hi tlhe endla risimu veri emakanyanyisi mi chekela ka YouTube va fanele va tekini va roxa ka YouTube ta vona. Yeah, swi lava mina ri tekeni ri roxa hi dexa ka YouTube. But anyway, ni endle risimu na DJ Slicker yena nga chaya Mhana Vafana ne. So ka risimu lera Mhana Vafana ri thyiwile mara veri kuna Shamakhombo ne. Yes, Shamakhombo. Okay, Shamakhombo. And then ka simule kuna Shamakhombo, DJ Happy na DJ Slicker ne. So kuna maheve ya ku va hisala vele ku lweni va lwela risimu leriyani n'wana n'wana risimu ra yena. Then mina ni cheka ti sources ta mina ti ni byela ku no kahle risimu leriya veri i risimu leri nga ra Shamakhombo kahle risimu leriya ne. DJ Happy vo yung feature. So nti vutisa ku swi vula ku loko ka risimu lera mina nga ri chaya na DJ Slicker i risimu ra mina na DJ Slicker ne, but we featured Vuruvai. Kahle la ku na mfana wun'wana ni n'wi rivela i tirha swinene na Slicker ka risimu leriyani kona. And then va sala va vambirhi Vuruvai na ka very much xise lexiwani Toy Boy na Vuruvai va nga jika va ku makanyanyisi ya vona swa humelela swi ku loko i feature ka risimu vanhu va ku i risimu ra wena na, because that's what I'm hearing from the credible sources. Credible sources. Maybe I fanele va foyineli kunene va hi byela, but anyway yeah, mara timhaka hi teto ku veri risimu leriyani va nga ku ri lweleni i risimu ra Shamakhombo. DJ Happy volova feature. So ntiso kona a wu tivi ku hi wini, which one is the truth. Kokani munhu n'wana na n'wana u ti vulavulela swiri ni vona swi tsari kun'wana swi ku DJ Happy u twa ndlala a hi risimu ra yena i risimu ra Shamakhombo leriya, because loko mo cheka ti-lyrics leti a tiyimbeleriwaka laha tiyimbela hi Shamakhombo ni wo lwisa Mhana Vafana. No loko mo cheka mayimbelelelo ya risimu leriyani ku yimbelela Shamakhombo ti-lyrics leti hinkwato laha ku nge va Mhana Vafana wo landza mabyaleni yini u landza ka mashudu ku yimbelela Shamakhombo. Then munhu la baku xiphato laha i Happy. That's what I'm hearing. And mina a ni hlekete ku loko ni rito ro sungula ku Shamakhombo yena baku xiphato then Happy yena a yimbelelaka, mara I'm hearing ku ri actually no, DJ Happy i ba xiphato and then Shamakhombo yena a yimbelelaka risimu leriya. A ni swi tivi ku ntiyiso wa kona hi wini, n'wina mi swi tiva ku ma hi byela la mi hi kanela
a hi kaneli na hansi mi byela ku kahle risimu leri onha hi mani mara leswi ni twisaka swona swi tikomba nga ri risimu ra Xamakhombo a nga ri chaya le ka Slika ti-instrument chaya DJ Slika so hi leswi ni swi twaku vhe loko mo ri yingisela ra fambelana na music lowu chayaku hi DJ Slika beat liya yi kahle ngopfu man beat liya kahle beat liya a yi ba ngopfu hi DJ Mfundisi liya le loko especially loko a kha tirha na Salani producer beat yo fana na liya twanya like that tempo i beat ya xikereke kahle lava va nga cina swidonkani lomu tikerekeni va ta mi byela ku beat liya i beat ya xikereke ende beat liya loko ni twa ro sungula khale a yi famba ngopfu hi very much xa xitirha na Muxadzi very mani a xi nga ba ku tirha xisoti ya ma xi tiva ni xi rivele xisa lexiya ya ni xi rivele xisa lexiya xisa xa beat liya hi leyi a yi famba hi xona ngopfu then yi tlhe revive wa swilo swa hi DJ Salani loko a endla na DJ Mfundisi tinghoma to tala ngopfu va famba hi beat leyo taniya and beat liya yi saseke ngopfu man it's a revival kind of a beat if you've been in a conference guys a tikerekeni wa yi twa beat liya beat yaku hi nga cina na xidonkani yo you know ba xidonkani laha okay a humeni ka Xamakhombo na Mhana Vafana na DJ Happy na Slika politics ta kona tele va ta hi byela laha hansi va swi twa ku simeri ra mani mara hina I believe in nchumu hi twa leswi hi swi twaku na n'wi mi ta hi byela leswi mi nga ta hi byela swona okay so and then mi swi vona ku humelele yini Ben Mayengani xi humese list ya ti-supporting acts ka Refill Giyani Stadium i makwenu wa Philip Giyani Stadium leyi nga tshama yi humelela Giyani hi tshame hi ya tsutsuma kona hi famba hi ya le ya Giyani hi fika hi tiphina swinene ka Philip Giyani Stadium so very i Refill this year leyi humelaka hi September ni rivele date ya kona somewhere around that time and then ku humesiwe tilist to tala ni vone ku humesiwe va veri va mani ni vone Gingirikani munhu wa munhu and then ku vekiwa na DJ Happy lava tlhela va tsalaka Mhana Vafana so a ni swi tivi ku humelela yini va performa risimu ra vanhu hayi arezi okay maybe ra vona phena hi swi tivi lani then ni vone va vekela na Mr Bow kusuka Mozambique ni vona va vekele na General Musica va tele vanhu va nga lava Prince Rangani you know he's there he wasn't there last time he was there in the post previously ka Philip Giyani Stadium you withdraw that's what I know ku a ri kona ka Philip Giyani Stadium Prince Rangani then he withdrew his participation we hope this year itava a ri kona in full force hi la ku twa vovo Prince Rangani you know na ndluzi ri fikile you know hi la ku twa tingoma letiya and then ku na vanhu vo fana vo mani ni vone va Mark Trevor and then ku na vo mani guys i va mani ku na Sikiza Boys who else na Dumzan Baloyi Cepcepu yeah ni vona Cepcepu kona lani yeah so far the only woman I've seen is Gingirikani of course and then of course kuna Joe Shirmande and then who else ana tiva n'wana lava nga va vona ka ti-poster mi ta mi byela laha hansi lava va vona because maybe va ta humesa ti-list hi ku ya no ya va hi byela ku i va mani supporting act but the biggest one it was Master KG yo big surprise there you know Master KG is a big brand right now man I don't think he was this big in 2019 so now Master KG is a big brand I mean it's a global act you know that Jerusalem song took him far to the world actually threw him there like simbe nga ndla million mo tala ngopfu hi ti-airplay ti-streams just ku va ri tlangiwa ematikweni ma le handle na ku va yena a ya performa ematikweni ma le handle probably swi generate mali yo tala ngopfu loko ni swi contrasta na kumbexana ni swi pfanganyisa kumbe ni swi hlanganisa na Mhana Vafana a ni voni na swi tivi ku a ni Jerusalem a endle mali yo tala ha swi tiva sweswo a kha famba na Nomcebo laha and then Mhana Vafana a hi swi tivi ku yi nga endle mali yo tala ngopfu na ku swi qualify ku vanhu lava va za va lwela xinsin'wani xexiyani vanhu va nga za va lwela linsin'wani leliya a hi swi tivi ku Mhana Vafana yi nga va endle mali yo tala ngopfu na kumbexani mhaka ku vanhu va lava ku bukiwa I mean come on if you made a good song if you've been featured in a song I know ku ri
wa swi kota ku i ri performa risimu especially performa verse ya wena hi ku ya hi band ra wena leri ri performaka, where you can actually cut that part ya wena laha imbela kona i performa that part. That's what most people do loko va tirhisa tinsimu leti va nga feature ka tona. They do use those songs to perform. So I nandi ku va i performa risimu leriyani as long as i performance leri especially ka part leya ya wena ku tlangiwa ngopfu yona kuma ku i ta na tinsimu ta wena ivi fike ba part leya ya wena laha. That's what people do most of the time loko va performance leti va nga feature ka tona. A va perform na switanza kumbexani na tilayini leta tin'wana ta vanhu lava ti nga yimbelela hi vanhu lavan'wana Xitsonga xa kala hey guys a va tali ku performa na tilayini ta vanhu va tala ku performa ngopfu laha va nga yimbelela kona. So depending on how long your verse is, you can actually use a song or you can just use that as an intro, you know, in your extended performance. Maybe va ku nyiki 5 minutes or 15 minutes. That's what happens. I know I digress most of the time, but iku tilisa tinga huma ta beni va nga nteto ma ti tiva hayi ku a mi tivi no la ku vulavula tona n'wina mi twi nga ri i mani big surprise there. Mina for me it's Master KG, then i va mani lava mi twaku nga ri va nga nghena. Mina a ni ta tsakela ku vona J John, risimu ra J John ri trende ngopfu. And then look, I would also like to see Dr. Sophie. She did very well last year. Maybe in my guy history. Yeah, it's something that Dr. Sophie, that's I'd like to see her, especially if she performs with DJ Mfundisi. I'd like to see those guys there. Who else I'd like to see in the mix? I'd like to see oh, he's actually there. Why not mentioning? Birman Boyle Shanga someone very channel. Cool B is there as well. Ntsakini ku ningana china ngoma ile ni renda ngufu ya Cool B. Mara I would like to see Hennessy there. I'm not sure if he's gonna be there. I would also like to see Mhana Vafana na Oscar Makam. You know, Oscar Makam is done well, especially to throw a bit of traditional music, you know, in the mix, because kutawa kutelongo futhi electro na nzumba, you know. And then it will be nice to have a bit of a Xitsonga traditional music. No ngastuck Mansandlen whatever kona, because I haven't seen anything so far. I haven't seen so far. Kumbishan Manflow, Shinyori, you know, Manflow Shibombi, Kumbishan Manflora, Machauke, you know, to be nice to see those names. But yeah, Jankari, that's what is happening at Refill Giyani Stadium. Giyani Stadium is a very good venue, guys. I don't want to lie to you. We enjoyed the last time. The only thing I would want to see is more security and more policing presence, especially that kind of venue. It would be nice to see those kind of things. If you want a picture in a trend of group. But Gaza got left in piece. So she best pose. So because she could best pose down. So she best pose can refill Giyani Stadium. If you that benefit share post I think he never my 15 shares. And I mean, I was just joking. I was just making fun of the whole thing because I just thought it was funny to see someone who edited that picture. I missed the post. I think picture like editing akurile ya Mr. Bow. Wasibona ku you editiwe leya picture, so nto it's like serious. She's like hey look go get a miss the post. Actually on a serious note I've already missed the post. Look go get a miss the post, guys. It will be a big shock. And it will also be a big surprise at the same time, because we know the rivalry linga kona musically ka Beni na Mr. Post right now ikona, and then they beef each other, and we all know. It would be nice to see Mr. Post there, you know. It would be interesting actually. Nakubona, it would be massive if Mr. Post can be featured. Maybe Benishinga itika ishala la washika she Mr. Post as a last dice, you know. Shongosha Mr. Post refill Giyani Stadium. Yeah, tingamuya straight. Tingamuya go yes. Not because no rather go Mr. Post. Not ningatsaka ngopfu because in the eyes of everybody,
kuna makale ya kume suppose ilwa na Ben Mayengani. It will be interesting for Benny to swallow everything, whatever happening. Good. Let's have Mr. Post if we are doing business for a decision kind of a situation. Maybe tana Mr. Post ko atata performer as a business decision, not kore la ngeta ko endla vunghana and all those things, you know. It will actually market that show big time, bigger than what probably Master KG could do, because we know the target market, stronger people, and stronger people love their own music. Baranda nzumba, baranda electro, batrandela gaza, you know. So it will be nice to see that energy being put up there, you know. Not ngatsembi ku stawumelela because I don't think van botala banguranda Mr. Post van lava favor Benny, and then kuna that fear ku loko Mr. Post ota shindla ku na two camps, you know, ku na camp Mr. Post na camp Benny, then they've got to overpower lan. Some even talk about madzolonga kungahomela madzolonga, because some people take these things very serious. Vangon vashitekela ngufhlokweni social music kurikeni ku huwiwa, and then van'wana va nga gina valwini, maybe ku nga chawa sweswo, mara hi ku ya hi mina a ni ta tsakela ku vona Mr. Post a ri kona ka refill. I would be so happy. I'll be so happy to see Mr. Post there. Yeah, it would be a very big marketing strategy to have Mr. Post there. Maybe even to throw his picture there, me withdraw. Okay, guys, the case look me join ile ale kan kadelo Gingirikani. Le gere mina kan ekas dorsen case look me join ile mingarwala kuna unokwa ina utsoka ngona hi vusekete bya Funerals va kona va mtisela vu korhokeri lebyinene bya xiyimo xa le henhla loko mitami la ku lahleriwa vanhu lava misiyeke majoyina hi 250 ntsena, mi nghenisa vanhu vo ringana 10 ntsena, mi hakela n'hweti na n'hweti ku loko tsha ku humile swin'wana va mpfuna va matisela hi nkarhi lowu. Mi nga ngeteli nchumu, va lahla hi ti-casket to durha, famba hi timovha to durha. Funerals very kona. Funerals se yi fikile, joinani ka nambara leyiwani Funerals. Okay, in case loko mi joinile le gere hi mina ni kha ni ku eka doors ki tshwelekile nyora amthesini totora. Salute. Menga titimeli.